le tun tuma chuanin Israel lal nu sual tak mai Jezebeli chanchin kan soi vele thung don ani Bible chir thin tan chuan Jezebeli chanchin chu hriat lo thai ani lova Jezebeli ming kan lamri rual hianin lal ahaba le zol nei Eliza hi kan ril ruwa alo lang ngal mai thaini Jezebeli hun lai hianin Israel zol nei chu Eliza ania zol nei Eliza pokha Jezebeli wang hianin ramdanga atlan bo hialani kan ti don nge ni abi ruk angaya chau ak ten an chomani kha Jezebeli hi milem be mi ania chu wangin Israel te sroi swal tu lal nu swal le nun rong takani ti chuan tun tuma hian eng ang chiangi ani ti te kan soi chho do ni ama saberin Jezebeli chanchin soidon chuanin soi masak nge ngai ngai oma chu Jezebeli hi Israel telal nu kan ti rual hianin Judai ram lal nu ero ani ve haulo ni katia Solomona athi nuwa Israel ram chu chimle mara anlo in then ta ka khan mar lam chu Israel ti ania chimlam chu Judalal ram ani Solomona papa Rehoboam thla te khan Judalal ram a chuan ro an rel ta zela mar lam lal ram Israel a chuanin Jeroboam ro rel na nuaya an kal ve thunga hei achan ber chu Solomonan pathian a hoisan wangani chu wangin pathian chuan Israel ram pakhat ni trin chu a then dar sakta Solomon ne na khanin ram khat chu ifapa ka penga adang chu ichia hlo ka peng ati wangin marlama cheng nam som te chu Jeroboam Solomon chia hlo ni thin ne na apeta chimlam lam ni te chu Rehoboam khanin arau chun ve ta ni ti chuan Israel le Judai ram alo ni ta ni Israel ram kan ti chuanin Jerusalem lam omna ni lo zok kha ania Israel lal rama khanin an khopui chu Samaria ni he Samaria khwa hi Jezebeli pasal ahaba pa lal omria din ania omria hi Tirza khwa kumruk alal pata Israel lal rama khanin omria lal ma hianin Tirza hi an khopuya an manga Tirza a zel hian ro an rel thina ni in Israel lampang hi an chi ri khop maya lal in thla chong zel pa ngai hi an omrei manglo ni ina lang boka atira Israel lal ram din tu nebata fapa Jeroboam thla te hi an lal rei lo hlea ama Jeroboam hi kumsom ni pahni raw rela ti chuan afapa nadaba hianin kum ni raw relya ti chuan Isakar namami Baasa khan aphiar ruwa athata aai o in alala Baasa hi kumsom ni pali alala athi nuwa afapa ela alal le kum ni alal le ni atolai lirza be chunga ho tu Zimria chuan athat velya Zimria chu ni sari chi alal mana sipei za ho tu omria a hlo awangin lal ina a in hal nana athilya ti chuan omria chu alal le kumsom pahni alala athi nuwa afapa ahaba alal le ta ti chuan ahaba po chu lalchi ziding chu ani to lo ni chu apa omria hian Samerata Samari tlang alaya chuta chuan khuwa siama ahminga semera ming choin Samari ati nin Bible kan hmuwa he Samari tlang hi tangkarua talent ni in alayani he khuwa hi Israel lalram khopui alo ni zuitani man lai Samari khopui kha tuna chuanin Israel opchin le Palestinian opchina thenshan anita vandal sau anti mai thil ti chetu ti maila le ruk ru te le ngai sak a hlo lo na hian atiral muang lovin din munder thonga a omtir me kani lal omria ro rel nuwa chuanin afapa ahaba chu alo lal le ta BC zariat somsari palivel khanin tura lal fanu Jezebeli chu nupuyatan nein hei hian lal ram pahni te in sum don ton na le an inkara sipailama tan rol zok na na ti ani Israel tan chuanin Phoenicia mi chak tak tak le hausa tak tak te ne na in rem na siam chu
thil hlok thlak tak ani ome ti chuan helai hian tlem han soi bel lok taila Bible a chuanin Jezebel hi Zidon ho lal et baala fanu ti ania hei hi lo boi lo ila Zidon ho ti te tura ti te hi ram pakat huam chung ve kan nia Zidon hi Sidon an ti boka hemi le tura te hi Phoenicia ram kho pui poimo pahni in zom tlat ang dewa an ngai ani Zidon ho lal ti emo tura lal emo Phoenicia lal ti emo chu thumun vek an nia tin Bible a Jezebel pa et baal hi source danga chuanin i tho baal pakhat na ti ani ve boka mi thumun an ni ti kha shiaila thaome Bible a chuanin et baala chu baala pui thiam lal ber ni na soya masela annuals of Tyre anti tunai ro chuan mu turom tolawa chumi anga thlir chuanin Aster ti pui thiam lal ber ani mel zokani achan chu Phoenicia mi te pathian bul pui ber chu Aster ti Easter te po anti thawa he pathian nu hi ani wangania baala chu abetu te omna hmuna zirin afapa emo Easteri pasalemo angin an soi zok thinani Bible a hianin baala chu an pathian bul pui ber anga ngai thei hian a soina a ani na taka chuan baala chu Aster ti kop pui ania kumtin athia alo piang le chu tiang chuanin ama sun na le ama lomna hun pui ang chi chu kumtin kut pui angin a her chuak thinani he tiang deuh hi kan ril ruwa alo lang mai thei man lai nimrota hun lai vela afapa tamu sa chungchang te le Christian sa kho angei po Good Friday te le Christmas kan ti ang chi te ti chuan kan soi thui main kan soi tum lama lut taila heng kan han soi chan hi chu Jezebelika he tiang pathian nu Aster ti le baala te betu anga seilian ania chung asa khorin na te chu Israela aron kenglu tani Bible a chuan Jezebel hian asa khuwa chu mi te hena azom turin atilui angina langa masela ani na taka chuanin khang mi pui te kha nam sang sang an ni ve boka pathian pakhat chungchanga an in lungrual bik chuang lo ni Israel ramma sa khuwa kha pathian pakhat biang na ni thin bok ma se pathian nu emo pathian tam tak biak na ang chi kha a om ve rang bok thina ni chu wangin ya wa zui tu te chuanin chu tiang pathian dang be tu te chu atul dan ang apiangin ti top an tum ve bok thi Jezebel tan hian ahaba chuan House of Ivory an ti chu asak saka chu Jezebelin a pathian te a choi moinan ani he athil ti hi ram hlataka nula mel thatak mai alo lom na thil pek ni lovin milem betu tele anu pui laka achak lo na entir na tan hun rei tak chung chu an lo mang thin ani kum sang khat zakua pare ta tanga sang khat zakua soma Samaria ram atanga Ivory furniture le thil hlui dang an lai chua chuan House of Ivory an ti chu atakin a om nge ni ti atilangani Bible a chuanin ahaba chuanin baala tan mai cham asiam thule secret post asiam bok ti asoya a om zia chuanin ahaba khan pathian nu tan thing ser aphuna chu chuan ahaba khanin pathian nu le baala te chu angai poimo hle ti en tirani Jezebel hi Israel lalnu aron ni khan mi in ngai tlom tak ani lem lawa lal ram ro puile chak tak lal fanu anga langin amma nge po khan thunei atum hle ani kha tak mai kha yawe zui tu te mita chuanin sual lian tak atlinga achan chu milem be mi in an chunga thunei atum em mai chu an tan chuanin sual ani mai chia ril ruwa om soi chuak ngal mai thin le asa khuwa le nam ti dan thunga nget tak ading tlatania midang thun huaya akun theilawa hei chau po hianin mi hlau om takani zia atar lang thayang hun enge mo chen chu sa khuana lama wangin iawe zol nei te kha adau dal ni na langa Bible a chuanin pathian zol nei te chu athat deuh nual ni na langani achan chu
Bible hianin lalpa zol nei te ka Jezebel hian aro chem ni na tar langa achanero atar lang lo thungi Eliza khanin khokhen chan po kha pathian shemna ani zia rin hlel rol ani lo thu asoini tichuan Eliza chuan iawe chu pathian dik ani zia fin fianan baala zol nei zariat somnga tenen Carmel tlanga an in el ani kha Bible a chuanin bong kha in thoina tan an mang ti kan hua tichuan baala puithiam zariat somnga ten baala an awa an halral thil hlan ron ti kang tura an ngen na a hlo cham nuwa Eliza mi pakhat lek ngen na chu iawe chuan aron chang ta thungani tichuan baala puithiam zariat somnga te kha that turin thuwa peta bokani tichuan baala zol nei te an that ti Jezebelin a hriat khan Eliza kha tha ve atuma Eliza khan a hlau le sia atlan sia ni ti Bible hian min shilani heta thil lang chiang deuh chu pathian hi atak taka chuanin rin zo hi alo har hle ani ti hi ani ama mang nge ya pathian thil ti tele pathian ro puizia voi tam atak nge ya mutu po khan pathiana in nga mai har sa ti lai anei ve thosia mai che pakhat lavin atlan chele siani chu wangin hetia soi mai a hianin Jezebel nun ron tur zia hi chu alana sa in arin pathian mi pathian zol nei me upo in a hlau chu misual tak chu ani nge yang tin nabotha grape huan chungchanga khanin nabotha grape huan kha lal in kiang hnai lok ni in Bible chuan a soya chu an thla tu te tanga an ro chun zel ani chu ahaba khanin a otlea lei emo mun danga grape huan dang pek emo a nei sak adila ma sela an in ro chun thilani wangin alo rem tilava chumi wang chuanin ahaba khan chopo a ei du talawa chu tiang taka han otta chu Jezebel khan keiman ka piang che tin nabotha kha do ta pu ming chia in aden hlum tira ti chuan nabotha grape huan chu an chu sakta ni in Bible a kan hu ni heta hian thil mak deuh mai om chu ral do mi lal berni si grape huan a lei thei lo mai awanga han ti tau tlat mai kha nung chang mak tak chu ani tin Jezebelin ama thuwa pe thei anga asoi kha then khat sil fia dana chuan lal le rorel tu te chu dan chunga leng le an du neya an du ang ti theina ram atanga local ni in an sil fia thina ni heta hian Israel ram danglam na lo lang chu ram dan a in emo an sa khu dan a in lal le rorel tu te kha an chung nung ve lo ti hiani entirna tan Davida le Batsebi chungchang ang chi te ti chuan Jezebel khan ahaba mingin le kha aziaka hei hi ahaba shiat lavin ani achan po mi puite a min theina turin lal thu chuak amamo tlat sia ti chuanin heta hianin midang hnuai chia ran mai le a kong dal chu tha mai she lo ani zia atar lang le ni nabotha thina lungchia thak tak mai awangin pathianin a shem don ti Eliza kal tlangin ahaba chu shila ti chuan ahaba chu BC zariat som sari pali tanga zariat som nga pathum thleng ro arel nuwa indona a hliam tor chu a thi puita ni ti chuan Jezebel nena an fapa patni na zorama chu a ai o in alal tathunga Eliza po wana lak chau ani to a aya Elisa lo lang le tathunga ni ti chuan Elisa chuan zorama sipai hau tu pakhat Jehu chu lalatan siak athia ti chuan ahaba chungte that chimit turin ati bokani heti lai hian Israel lal hi Suria nena anin baina a hliam awangin Jezreel khuwa a ommeka chu Judalal ahazia chuan azukan bokani ai hi achan chu Judalal hi lalpa mit muat thil thalo tak ti tu ania chu wangin pathianin athi na turin alo ruatani tin ahazia le Zorama in lei chin na hi ahazia nu pui hi Zorama ni fanu ani ti chuan Jezreel lampanin Jehu ate ankala atoi zonga soi chuan chumi chu Zorama le ahazia in anwa muak kha an that ta ni
ti chuan hun rei tak an lo huat to lalnu Jezebeli that turin Jezreel ko chung lam an pan tha zel ani Jezebeli hian tha ani don hianin tlan chiat po atum lem lova chuai chuanin alo in buat sei lo kani Bible chuan amit te alo hnoya asam te alo cheya atia chu chuanin thil chi hni a kok thaya pakhatna chuanin anun chan himna turin Jehu mit lak taka om theina turin ani thaya chu tiang chu Bible soidan po hi ani mai thei a chan chu Jezreel kul alut ti Jezebeli na lo shiat khanin amit te hnoin asam te alo chei ti in Bible in min shil ani chu chuanin Jehu chu anun chan himna turin khem alo tumaniang ti angai tua thei viau blain adang le chuan a pathian te pui thiam lal ber le lalnu ani ang taka khovel chua san tura lo in buat sei po ani theini achan po Jehua alo thlen khan an khem tumna tong kam emo mang lovin alo nui so ta dai sia chu chuanin lalnu le pui thiam lal ber anga khovel chua san atumna aniang ti angai tua thei viau bokani ti chuan Jehua lam tang an omle omlo zotin ahan awa mitil re pahni emo pathum vel an ronda ka tukbera kan Jezebeli chu an the thla athita ni ole khati chin khan ni le mai sela soitur tam tak alo ma ma sela tuna tan chuan du tok ri mai la rem changa kan soi le don nia